खुलुमबाय रायजोफोर फेथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। जोङो मिथिगौ बर' हारिनि गेजेरावहाय मोननै पार्टी दङ, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। दा बिसोरनि गेजेरावहाय नारा नाथा जुजिलायबाय थानायखौहाय जोङो नुगासिनो दङ। फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय सोर देरहायो बेखौ लानानै। दा इलेक्शनाबो फैगासिनो दङ रायजोफोर, खाथिसै इलेक्शननि बारहावाया बर' हारिनि गेजेरावहाय बारगासिनो दङ। दा बिथांमोना बेखौ लानानैनो गोबांथार नारा नाथा नाजालायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बिथांमोननि गेजेरावनो दानि प्रेजेन्ट सरकारनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा माखासे बाथ्राखौहाय बेखेवनानै होनायखौहाय जोङो मिथिदों। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय बारग' सरकारनि जेसेबांनाखि गोहो दङ बिथांमोनहा जेबो खालामनो हानाय नङा। दा बे बाथ्राखौहाय रन्जित बसुमतारी सारानो फोरमायनानै होदों। खोनासंदो भिडिअखौहाय मा फोरमायनानै होदों नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनानै लाब्लानो जाबाय। সকলোৰে আছে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভাৰত যি এখন গণতন্ত্ৰৰ দেশ, সকলোৰে যাত্ৰা কৰাৰ অধিকাৰটো আছে। কিন্তু আমাৰ যেটো ইলেকশ্যন, এই ইলেকশ্যনত মই এজন ইউপিপিএল দল হিচাপে এটোৱে ক'ব বিচাৰো যে কোকৰাঝাৰত কোনো ইম্পেক্ট নপৰিব। আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰত আমাৰ ইউপিপিএল এজিপি আৰু বিজেপিৰ পৰা যেটো আমি ইউপিপিএল দলৰ হৈ পেলাই আমি এজন কেণ্ডিডেট দিব, ইয়াত মানে এটা ফুটাৰ সমানো হেৰি নহ'ব, ইম্পেক্ট নপৰিব। সৰ্বজৰা যেটো আপোনাৰ বিভাগত যেটো অবৈধভাৱে মালিক খননৰ এইটো আমি একশ্যন লৈ আছো, কাকো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। অকল পৰ্বতজৰা নহয়, আমি বিটিচি অঞ্চলতে সেই কাৰ্যটো মানে অভিযানৰ কাৰ্যটো আমি হাতত লৈছো। কিয়নো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰি আছে, আমাক সহায় কৰি আছে। যে যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ ৰিজিমৰ সময়ত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো 18 কোটি 20 কোটিহে আনিব পাৰিছিল বছৰত। এইবাৰ আমাৰ 60 crore এবছৰতে পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে আমি যদি আৰু সজাগ হওঁ, সমাজখনে যদি সমাজৰ সকলো ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ নিজৰ দায়িত্বটো যদি কান্ধত লয়, আশা কৰোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি 200 পৰা 250 কোটি টকা আমি ৰেভিনিউ উঠাব পাৰিম। গৌৰাং নদীতো কিন্তু গৌৰাং নদীত আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ মেইন পাৱাৰটো কম। এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি 600 something এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ। এইকেইদিনৰ ভিতৰত খুব মানে 5-6 দিনৰ ভিতৰতে। আৰু আমাৰ টোটেল আৰু 400 পোষ্ট আৰু খালী আছে হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত। এইবোৰ যদি আমি চব যদি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মেন পাৱাৰৰ সমস্যা এইটো কমি যাব। আৰু যিমানখিনি চুৰি কিবা কিবি কাণ্ড চলি আছে, বালি পাথৰ কিবা গছ গছনিক লৈ পেলাই, সেইবোৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম, আশা এটা আছে। মই একজেক্টলি নামটো নাজানো, মনোজ নাৰ্জাৰী বুলি। এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলিহে জানিব। আৰু একশ্যনটোতো সকলোকে লোৱা হ'ব। এইটো কোনোবা পাৰ্টিৰ মানুহ বুলিলে যে বাচিব সেইটো নহয়। আমাৰ চৰকাৰটো ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট, যে পাৰ্টিৰ মানুহ হৈ পেলাই যে 2 নম্বৰী কৰিবলৈ আমি সুবিধা দিম, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। नोंगौ दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों बिपिएफआबो बुङो जोङो देरहागोन, इउपिपिएलआबो बुङो जोङो देरहागोन, आरो फारसेथिं बिजेपिआबो बुङो जों देरहागोन। दा रायजो राजाफ्रा सोरनो भटखौहाय होनोहाय थागथियारि जानानै दङ। ना बिजेपिनो, ना बिपिएफनो, ना इउपिपिएलनो। बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैखौहाय नागारनानै जुदि नोंथांमोना बिजेपि कंग्रेस सायख'दोंब्ला, एजिपि सायख'दोंब्ला, अब्ला नोंथांमोना गाव गावनि हारिखौनो फाननानै लानाय जागोन। नोंथांमोना इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैखौल' सायख'नानै भट हो। जुदि नोंथांमोना कंग्रेस, बिजेपि, एजिपि आरो गुबुन गुबुन पार्टिखौहाय जुदि सायख'नानैहाय भट होनो होननानै सानदोंब्ला, नोंनि हारिखौ नोङो फाननानै लानाय जागोन। बिनिखायनो जोङो भट होनायनि सिगां
गासैखौबो स्टाडि खालामनानैसो भट होनांगौ। दा जोङो नुबोखाबाय बारग' सरखाराबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै, UPPL सरखाराबो मावनो हायाखै। थेवबो जोङो प्रेजेन्ट सरखारखौहाय स्टाडि खालामनानै नायबावनो हागोन माबायदि मावलामारो। आं सानदों जुदि बेफोरबायदि मोजाङै सालायलांबाय थानो हायोब्ला आरो जोंनि फारसेथिं ओरैहाय फानजारियाव जोबजानाय बिर जोहोलावफोर दङ, बिसोरखौबो जोङो बख'नो हास्थायनांगोन। बारग' सरखारा जुदि देरहानानैहाय आरोबाव सरखार सालायफिनोब्ला बिथांमोना हालाय हाफाय खाराव माराव जेलावनो रांथाब रांथाब थानांगोन। दा बिनिखायनो जोङो जि प्रेजेन्ट सरखारा सोलिगासिनो दङ बेखौनो सापर्ट खालामनांगोन, जाहाथे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिनि केडार्सफ्रा जेसेबांनाखि जेलाव जोबजादों बिसोरबो गनाय बायदि। स' रायजोफोर नायनोसै फैबाय थानाय समावहाय रिजाल्टआ सोरनि थाखाय मा फिथाइ लाबोनानै होयो। गोजोन्थों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।